Assalamualaikum, hai semua. Video kali ni pasal Pokemon. Pagi-pagi tadi bangun, tidur, tengok ada Pokemon baru. Game Pokemon baru, Pokemon Wind and Wave. So, kita tengok dia punya first trailer. Okay. Oh. Okay, dekat rumah. Ini cerita pasal Pokemon lama kot. Of course, dia punya main is Pikachu. Ni Pikachu pergi jalan-jalan kot satu dunia. Ada Slowpoke. Oh, dia dalam Sword dengan Shield. Sword dengan Shield ya. Okay. Alah, coba Pikachu dia. Okay, dia macam realistik sikit lah. Oh, siapa datang? Oh, okay, ada Pikachu yang pakai baju. Okay, ni mesti karakter nanti dalam Pokemon Wind and Wave. Oh, tu baru intro. Ni baru nak masuk dia punya trailer. Okay, pasal oh, cantik. Oh, ni dia punya Pokemon tamer. Oh, okay. Boleh adjust untuk pakaian dia. Oh, cantik dekat pulau. Oh, ombak dia nice. Wah, betul-betul kat pulau ni. Okay, that's Pikachu. Senang dia tangkap Pikachu macam tu je. Ke Pikachu jadi starter Okay. More itu nature lah kali ni punya. Sebab dekat pulau kan. Starter. Ada Pokemon starter baru. Oh, nice. Oh, Grout, burung. Combon. Gekwa. Wah, cantik ada punya animasi ombak dia kat pulau. Macam realistik. Jangan kata kali ni boleh selam dalam laut. Kali ni naik basikal dia naik atas apa tu? Across the air kan. Betul tak Pokemon? Atau kali ni boleh submerge masuk dalam air. Itu dia Pokemon Winds. Pokemon Winds dan juga Pokemon Wave. Oh. Okay. Pokemon Winds and Pokemon Waves. Oh, release in 2027. Lama lagi. Okay. Tak apa, kita tunggu je. Yang Pokemon sekarang pun tak terhabis lagi main. Start lagi. Tapi interesting. Dia release a new Pokemon. Pokemon new tempat. Pada update, tak ada update lagi. Tapi nanti kita follow up lah. Tengok update dia macam nanti. For Pokemon lover, this is a new release for you lah. Interesting release for you. And hopefully, kita semua dapat try main lah. Pokemon Winds and Waves. Harap interesting lah dia punya karakter, dia punya cerita semua tu ada subplot. Okay, that's all. So nanti kita check out Pokemon Winds and Waves.